1 2 1 2, yeah. What I end, baby. Exclusive. Yeah. 1 2 1 2, yeah. What I end, baby. What we got here is exclusive. Hey yo, Ndinogona ndakazvarwa mugore rehwiza yere ndinadzo dzakawandisisa plus futi ndinogona inini handiite zvemakona kugara kusumuka kuenda nekudzoka ndinogara ndakatyoka pakona neboys ndichitaimira mamoko ndinofarira mamoko kunyanya vaye vanonzi masalala ndinenge ndakanyatsosadarara ndikavaona ndinonatsonyemwerera ndinobva ndarodza pfungwa kuronga my approach smoothness and low kutanga kurova kastep kugadzira mashet prepare maflow kana ndaona zvese zviripo ndinobva ndaita inonzi cruise control ndinombotera kumashure for a while ndichida kunather start a situation semunhu ari on a mission I gotta have a plan to put into action ndinobva ndaswedera padhuze excuse me miss can I talk to you? Oh my God, 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 oh no, oh no, God, oh my 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 God, oh no, God. Hey yo, Ndinonzi Walter, ndakazvarwa mugore renzara, machinda ndinawo akawanda plus futi ndinogona. Ndinombobuda pa TV, I'm sure you seen me pa ZTV. Ndinomboridzwa ku radio 2, ku Sport FM neku 3 FM. Oh iwewe baby, what's your name? What's the deal, girl? What's cooking? What's it gonna be? Inini newe baby, let's have a family, the same destiny. Ko iwewe unogara kupi? Ku Eastleigh, kutuze neku Roadview. Ini ndinogara ku Baghdad, munatsetse cause you can't miss me. Family medu tirifo inini ndini kwechitu kana imimi futi murifo. What a coincidence, this was all meant to be. Ende wakanaka zvekuti hande aye baby yeah oh now I know that I'm ready to go, ready to blow baby, ready for more. Kondipoka seo namba yako ndikukufonera uri kumba kwako. You know that I gotta talk with you, girl I'm feeling you, I wanna be down with you. Chiko beba iri nyora address ndichauya kumba kwako to be your guest. Chikonzero I want to be your guest. Iwewe musikana I think you are the best. Oh my God, 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 oh no, God, oh my 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 God, oh no, God. Hey yo, Dini Zakare, Walter, but now you must know me. I say my name every time I come, and when I come to make sure you're having fun. And the interview kunonoka. 2 days later, ndinenge ndatofona. Ndinombotanga zvangu ndichitaura chishona nevoices rakaleza rakatyoka. Ndinozochinja time. Ndinombomirira kuti atange kunoza. Ndipo ndinobva ndamupindawo nechangu chirudzi ndinoziva chakapenga. What's up ma? How you doing? It is me, your lover man, just chillin'. What's the story? What's cooking? I think it's high time that we get moving. Look at my vibe, look at my style. Come, let's go, baby, don't be shy. You bet the sign a good, you're so fly. Why? Why is it you're so fly? I was just here, but you make me high. Just to impress, the chattinga surin tie. I won't lie. Sisi muri so tight to say it all, I gotta have you for life. Oh my God, 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 oh no, God, oh my 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 God, oh no, God, oh my 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 God, oh no, God, oh my 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 God, oh no, God. Ora yeah baby.
are here. We are here.